Incwadi yokuqala yaSamuel chapter 16 verse 14. Moya wasmakathe abesasukile kuSawula. Moya lomubi lowavela kuSmakathe wamkhathata. Moya wasmakathe abesasukile kuSawula. Umoya lomubi lowavela kuSmakathe wamkhathata. Now the Spirit of the Lord had departed from Saul, and an evil spirit from the Lord tormented him. Mvumeleni botsatwethu lo 15 minutes mane ngikhulume ngaphasi kwesihloko lesithi Nkosi ungangemuki moya wakho. Nkosi ungavumi moya wakho usuke kimi. Ngikucela ko uNkulunkulu moya wakhe. Kuko konke lesicela kunalesingakucela botsatwethu please let's go out there. Simcele uNkulunkulu angawususi moya wakhe kithi. Holy Ghost, help me on this one. Ngiyala lamuhla wenda lesihlale sikwenda ngikucelile kuthoba kuNkulunkulu ngoba this too is my message. Cela kuyikhuluma nje ngimelana calm as I am. The Holy Ghost is going to assist me. Botsatwethu singaticela tonke tintfo kungasilahlekela konke kodwa bekungakafanele silahlekelwe umoya waNkulunkulu. Bekungakafanele silahlekelwe umoya ongcwele etimpilweni tethu. Ligama lenkosi malibonga. Nakakhuluma Jesu kubafundi bakhe encwadzini ya Acts weqala sahluko seqala verse Acts 1:8 uthi kutawufika moya ongcwele ndawuphiwe amandla mhla moya ongcwele ayawukwehlela kini. Kuyangivelela ke bathandekayo kulamalanga ukuthi ake sibuyele nemuva. Our relationship with God, our relationship with the Holy Spirit, our relationship with Christ. Namuhla, may that relationship be revived. Ema relationships ethu nebangani bethu ayavutha. Kodwa injani relationship yami neyakho namoya ongcwele? Iwarum bazalwana kusiko la sitogitatana khona. Kahle kahle sibheke ekhaya. Mane sita kutofunza kulwa kanye kanye. Sita kutocela amandla kuNkulunkulu sitoma kanye kanye. Hallelujah. This movement God uyivumele ukuthi sikhuthatanele Egama lika Jesu. kuthi nayisiphi nayisimo siya nayisiphi Hallelujah.
kuletimo lesenga kuto. Hallelujah. The Bible records a story about a woman who had an issue of dash. Nakban lo issue loyo ay verb. Ngicela kusebenzisa issue lo noun. We all have issues. Awu. That woman had an issue lo verb. Kodwa uzubone ukuthi naye beka noun, it had lasted for 12 years. Hallelujah. Kodwa all the ladies la kulolu phahla wonke unesimo. Oh Jesu. Lo mhlabeleli ke noma lokuhlanganyela kwethu la sitawuthi noma ngangisiphi isimo Ngegama lika Jesu. kuNkulunkulu wakho siyakhothama. Jesus. Akunendzaba ukuthi sebashilo ukuthi yesikoni lendzaba yakho iyasehlula. Jesus. Kodwa nayisiphi na isimo. Siyamlalela. Siyamlalela. Nasiphi na isimo. Wathambekile. Ina isimo. Wathambekile. Yes, siya. Awusebo. Lalela. Nasiphi na isimo. Ayisi. Nasiphi na Ina isimo. Siyamlalela. Yes, siya. Awu. Nasiphi na isimo. Naisiphi. Nasiphi na isimo. Oh, isimo. Siyamlalela. Awu. Kungako-ke. Bayethe. Kungako-ke ngifisa kunincenga bodzadzewethu kuthi sisalahlekelwa kubekedela, sisalahlekelwa bangani, sisalahlekelwa dingilwebe sikuphethe ngetandla. Wonke umuntu akale kulahlekelwa ngumoya ongcwele. Yabo. Ngime la ngoba ngiyala. Ngegama lika Jesu. Emalangeni lakudlulile sike sakhuluma ngamoya ongcwele. Samfananisa neconjute. Samfananisa nanako samfananisa nanako lesikufakwa bonesi lanzini. Kuyini lento yenu khanyula whatever they call it lovile lamhlawini. Samfananisa nekhanyula ngiyo yini. Labo nesi bakufaka yona kube bhlungu yegcingo ngoba bakufaka kwekuqala. Oh Jesus. Bathi bangayiqedza le drip yekuqala banyomle tinzambo isale lekhanyula emkhonweni wakho. Jesus. Nase baletha umjovo wanzambama basahlupheka ukuphumbusa kwesibili sebasebenzisa leyo khanyula. Na unamoya longcwele unalendvo leyenda uNkulunkulu, unengcenye yaNkulunkulu la ngekhathi kuwe. Jesus. Unalendvo leyenda uNkulunkulu akhone kusebenta kuwe ngulomoya longcwele lona kuwe. Moya longcwele is the enabling power yaNkulunkulu. Moya longcwele is the birthing agent yaNkulunkulu. Vani phela encwadzini yaGenesis sahluko sekuqala liBhayibheli lithi umhlaba wawumnyama kwakungena lutho kwakulihlane lelite lutho kodwa moya waNkulunkulu wawuhamba etikwa. Jesus. Uma uNkulunkulu amemetela athi let there be lekhanyula lengumoya wakhe yayivele ikulomhlaba. Jesus. Ake nginincenga bodzadzewethu etimeni lesenga kudo waziwahlabelela umhlabeleli wathi thatha konke nginaJesu uyathi na usele naNkulunkulu uphelele wahlabela nalohlabela kahle wathi nganginaye ngiphelele nganelisiwe. Jesus. Akumane kusilahlekele konke. Wena wabona umfata athethwela kwendeke awe ngalesiso. Angamana wabheketula la leceleni for the sake of my baby. Kulokho wenza kuko lizi ake ngikuchallenge emngani wami for the sake of moya ongcwele. Kungamane kungonakalele kodwa not moya ongcwele.
Bishop wami lomkhulu kungamane kulahleke konke kodwa moya ongcwele singamvumela sisuke kithi ligama lenkosi malibongwe ngaze ngakhumbula indzaba yemfana mncane liBhayibheli lithi noma setelwe akhona ukuthi bona likusasa lakhe ukuthi linjani kodwa abanakabazange sebamthande wazondwa Joseph azondwa abanakabo enganuna moya waNkulunkulu abengadi yena ukuthi yini abengadi ukuthi kwendekane la kukhumbulako ukuthi wathi uyalala nje wabona tithungo debanakabo tikhothama kwesakhe wavukwa abatekela ngilomncane phela badzala bona nakabatekela banakabo bavusa inzondo mina ngiyavuma ukuthi kuneluzungu lolu against you kodwa yala wena ukuthi Egama likaJesu. ngiyavuma kunetincingo letiphambanako kukhulunywa ngawe ngiyavuma ukuthi sehleze sekunanezincwadi letibhaliwe letingasiko mnanzi akulahleke konke Yabo. Jesus. wena wabona sihlahla sijujiwe livile nkosi lithi noma ungasijuba kodwa ngemswakama lomncane asidinga umswakama lomkhulu ngoba anginawe mina ngiphele uphelele lekhanyula ingalapho ngaku hamba ngalawo mandla liBhayibheli lithi uthe Josepha nakamixela banakabo ayawuhlola banakabo athunywe ngiyise bambona etakhashane ngoba wonke make masilela umuntu lohamba naNkulunkulu simlimpumelelo yakhe sitha siyavama kuyikopa angeke ungiva ukakukotshelwe lutho angeke ungunderstand ukakukotshelwe wonke umuntu lohamba nasimakathe the devil uyavama kumbona lapha ukuthi lo mntu lo ungathi kunendola tawuba ngiyo awukodwa Jesu bese uyezama kumhlulekisa akabongwe eNkulunkulu mkhulu lo ngakithi kunalo 7 wonke umfati akale ulahlekelwa ngumoya ongcwele phela kufaka idrip Jesus iphathe kahle lekhanyula ngoba nababuya bayikhanza iblocked wena kunene lakuphumbusa again abadlali phela labantu hlala ke nalento nganelisiwe mina nguye Jesu shiya liBhayibheli lami lithi waqhamuka bambona bathi nangilomphuthu wemaphupho babe benda luzungu lokumbulala akabongwe eNkulunkulu lokuthine lesicabanga ukuthi kwakukuhlupheka kuJosepha naboDavide kwakuvele kulicebo laNkulunkulu usho wena ufuna abantu bakulilele makucebena uNkulunkulu hayi kahle gama lenkosi malibonga umfana sathengisiwa saboshiwa sasejele liBhayibheli lami lithi kodwa uNkulunkulu abeloka ngakuye ungena ngisho ekhathe etilongweni ungena nengadimlo yasekhaya ezulwini uthi tena sekufuneka lo tawuchacha liphupho kwalandwa yena Joseph unganenzaba ukuthi kwasekuphela iminyaka lemibili achacha liphupho laKhabhera wangede wamkhumbula ndokhuluma kuwe namhla emene ngithi don't panic mntana sekhaya na ungakalahlekelwa ngumoya ongcwele you are safe Jesus. hallelujah hallelujah Jesus. lelivangeli lesilishumayelako akusilo livangeli lema-material akusilo livangeli lekuba netintfo letiphakeme akusiko livangeli lekuthwala imkhono enhloko livangeli lethi Nkosi ngidzinga wena ngegama likaJesu uthida sakhokhiwe ejele ayawuchacha liphupho lenkosi the pharaoh of the time nakubana bengamkhondi uNkulunkulu kodwa uvakala uthi singamtholaphi umuntu lonje lona moya waNkulunkulu gone those days when it used to be the survival of the fittest yebo dzadzewethu ukhohlwa it is going to be the survival of all those labana moya waNkulunkulu uma unamoya waNkulunkulu mabuza uphelele lokunye kutawubuya kuthatha ishape khuluma indvodza lengamkhondi nalo uNkulunkulu ithi
uthi tangachachalela iphupho washo wathi leti inkomo leti ngi7 leti khuluphele naleti leti ngi7 letonzile tisho ukuthi 7 years of plenty and 7 years of nothing, and then the 7 years of plenty kufuneka kubekwe umuntu lo yawubeka kudla ngalesikhathi salenala, so that ngesikhathi salendlala kube khona kudla ngangekho. Kodwa ngiyayicabanga lo Faro amthatha phasi ayombeka phasi athi wena mfana, indvo leyehlule tanusi, indvo leyehlule bonke abantu uyikhona njani wena? Ungathi ngiyamuva athi wena ke you shall be second in command. Lalela Joseph, akutawuba ngimi bese kuba nguwe kuphela nje. Kwaqala mina kwaqala futhi kube beyikhona inkosi ngayathi qhubeka kutawuphatha wena mane uya Hebrew and awusiye umGibhithe kutawuphatha mina right under me nguwe. Yes, Lord. Singamtholaphi umuntu lona moya waNkulunkulu? A rare trait. Siyakholwa kodwa moya waNkulunkulu sinaye. Noma khona asimhloniphi, asimlalele. Hey, uthi David eHubeni 51, Lord, create in me a clean heart. Uyehla lapha ku11 na 12 uthi ungawususi moya wakho kimi. iNIV lapha ku12 ithi ngoba moya wakho will sustain me. Hawu kulesimo lobhekene naso udzinga moya ongcwele to sustain you. Udzinga moya ongcwele wekuthi akuvuse nakusasa, akuvuse nangalenye ilanga. Udzinga moya ongcwele uthi noma kubhlungu kangaka uthi ungakhala kunyembethu utehlule utesule uqhubeke konde uNkulunkulu. Hawu moya ongcwele create in me. Yakhuluma indvodza kuyigangakalele nemfathi wemuntu abe adi ukuthi sive singamane sathi kuthi ngigange na Uriya ngomka Uriya ungathi kodwa bekade David ukuthi kahle kahle ngicabene naNkulunkulu. Kungakwathi konke ngaFebruary sathi uthi David angiwele esandleni sakho ngoba sona sinemusa. Uthi David Nkosi yala ukuthi moya wakho usuke kimi ngoba ngisastainwa nguwe. Wasuyahlabela lo mnye wathi siphila ngaye thina sisizwa yena yedwa uyasina thembekile. Sithinga moya longcwele to sustain us bathandekayo. Siphila ngaye sisizwa nguwe uyasinakekela njalo thembekile yena. Simthinga moya ongcwele. The Holy Spirit is our advocate. He is our teacher. He is our comforter. Wena phela banela udududwa noma ngangibani ungeke udududeke kubatali bakho bothemba udududeka kahle le. Udududeka le idududo yakho kungakwathi uNkulunkulu athi Paul akabongwe uNkulunkulu lo ngumthombo wendududo yonke. No amount of pats on your shoulders will ever make you feel comforted. Ngoba wena uphiliswa uNkulunkulu. He's our teacher. He's our comforter. He is our guider. Lasihamba khona sicondziswa nguye abese uyabhala Paula uthi ngoba sathi ukuthi kufanele sithandaze sithini kodwa moya ongcwele asilekelela. Yathi mina ngiyamfisa loke wathi uyemthandazweni kwangashoko lutho. Awuni kahle kunihambela kahle. Yamkhanuka loke waye emthandazweni kwangashokeka lutho. Waphuma kunyembeti kuphela. Ligama lenkosi malibonga. Ungahlupheki. Lo moya lo langa kuwe, moya ongcwele lo langa kuwe. Unele wena kukhala leti nyembeti la. Wase yena uyakuphimiselela.
loyo lokhona kufunza inhlitiyo yethu usho njalo Romans 8:26-27 loyo lokhona kufunza tinhlitiyo uyabese uyasisholo kuNkulunkulu ukuthi lona ke yeNkulunkulu ukhala ngekuthi lo uyabona ke lona moya ongcwele so uyadibuta kuthi impendulo ichamuka kanjani ngingakaphumiseli your teacher your comforter our advocate campus yethu lositshela uyasilanza uyasincanza nase kusihamba kalele kakhulu asibuyisele emvathi nayiyona kahle kahle indlela wakwambona moya ongcwele uhlangane naye lo muntu uve noma kushayela uve kahle ungathi ngangiyemphendula ungathi ngangiyamtshela athi moya ongcwele kusuke kungasuwe kusuke ngilo advocate kusuke kungilo msidi wakho kusuke kube ngilothishela wakho umbona uthi uyabona lamhla ngibathole kahle kuthiwa bayeta nginabo shaka urehese ngisuke ntangathi nirehese vele sirehesa kanye nani omngomezwe uyabona lamhla futhi ngidawushiya lengilikhohliwe uthi nje lana bakunika lithuba athi mayongcole uvakale sothi udumo lona lungolwa kazimulo yonke Jesu unjalo nje siyakwati ukuthi kuthunywa wena ngoba vele awuyathikhulumela nakuhambe wena ayisiphephile hayi sihambe nayo indvo yethu kodwa ngoba uyakholwa makezwani uthi naso ufike lapha la bekuthiwa uyoba sikhulumeli sabo khona athi uNkulunkulu ngiside khuluma uNkulunkulu ngamoya ongcwele la ngekhathi kuwe athi kanzi ke ungathi ngawe uyathula he loves us yasithanza uNkulunkulu yasithanza uNkulunkulu uyakuthanza uNkulunkulu ngavumi ke lekhanyula suke ngalanga kuwe singamthola apho umuntu lofana nalo lona moya waNkulunkulu I like nyamthanza kakhulu Joseph akasho ukuthi ngoba so in second in command athi ya usekhona Potiphar nemkakhe bangakophi uyathobisana uNkulunkulu thobisana moya ngcwele inyama yethu indalo yethu yakukhanuka kutiphinziselela kodwa uNkulunkulu usebenzisa lekhanyula lelanga ngithi athi enakasho kuthi not now uthi wabambela amagama lofuna kwakhuluma our teacher our friend our comforter kwase kungamlungela Joseph akutiphinziselela kodwa kazange ayikhuluma akhumbule lo moya longekhathi sikuphinzisela kakusiko kwena kungekwami mina ngeNkulunkulu ngavumi dzadzewethu ngingabatshela phela sesiyakuva sokuthi lokukholwa ngalibali usufika lapho bayekele nje udumo lwakho Jesu lungolwakho kazimulo yonke singamoya longcwele uNkulunkulu ngamthathi moya wakho longcwele kimi when you go on your knees in prayer Yes, Lord. livile ngaphumi moya ongcwele ushesha bambi alingise lapha esibhedlela
la kuthi kungaphela gas khona kumanzini wonke kube mnyama kuthi bhuqu uhlole iRFM uyikhanzi ikhanya uthi uchafate libonzeni hayi solo kude gas bane generator yabo na una moyo ongcwele unana kuloko resuscitate when all na una moyo ongcwele choose to be a hostess ya moyo ongcwele vuma kumhosta moyo ongcwele ahlale kuwe na una moyo ongcwele letimo tilwele titela kucetha but moyo ongcwele wakes you up in the morning bonakala uyaluka ejardini lakho uthi wena olalelwa babezizi wena olalelwa uyathi na una moyo ongcwele akugive upheki kalula nenkinga wena kunene ngiyasithanza stalking manje inkinga siyangidzabukalela kodwa kulabo labasifakako ngemsombuluko banele ngena kusomntwana kunetikhathi labangakabe khona emake mathenjwa kuthi sitigcoke ngoba simo sisibe yenyusa stalking sakho tsatwethu phakama again ngoba lo moya ongcwele lo la kuwe ulingisa le generator yalapha eRFM khona kuba mnyama lesecond kunebantu labase theater kungeke kulunge ngicela kukucela kungeke kulunga cime moya ongcwele kunetindvo losengakadibeleki wahlabela lo hlabela kwathi kukhona amadlelo angakabona lesifisa manje usibelekele dona so now uvuma uthi lo nkulunkulu angasakhona ukungena through lo moya longcwela sisebenze empilweni yakho kunetindvo letawufa isibelethweni sakho ligama lenkosi malibongwe. Allow me to conclude. Samuel, Saul, we know his story. The first king yaka Israel, obviously appointed by God. Ekubeni Israel afuna inkosi adimande kuholwa. Bafuna lo physical, abafuna labangambona. Uthasabekiwe Saula kuhambe kwahamba kwamthwala kalela. Mina ngicela kunicela yebotsatsi wethu. Sisengakahambi sisesela. Usuvuma kwebhasibhakabhaka. Noma ngakukuhambela kahle kwani. Ngavumi kwebhasibhakabhaka. Ekubeni Saul sekumthwala kalela. Because I doubt if it was intentional. Uyathi na unamoya waNkulunkulu akafanele izinto zibe intentional. Tiyawendakalela nje. Wethelela uNkulunkulu. Uvakala ukhudwa nguSamuel.
bayawukulwa nemamaleki. LiBhayibheli lithi nawufunza 1 Samuel chapter 10 kunengcingwana lethi kude lo yawushisa impepho ngaphandle kwaSamuel. Kude lo yawukwenda umnikelo wekushiswa newekubonga. Niyawumela noma ngase kubita emalanga lasikhombisa. Nabahamba bayembini. Uyadiladileya Samuel. Ngoba kukhona akusithi sonke bazalwane sitawuphumelela kanye kanye. Some of timpumelelo tethu titawuba delayed a bit, but they are not denied. Unele kubona uNkulunkulu eSaul ukuthi Samuel akasaqhamuki. Nguye loya aorder bisani into kwenda umhlatshelo. Uthe nje nakacetha kwenda umhlatshelo wekushiswa cha Samuel. Uthi sewendene. Uthi ngibone ungaqhamuki. Ngase ngiyatendela. Nangake emagama labhlungu uthi Samuel kube umane wangimela. Ngabe usimisile umbuso wakho. Mane ngoba ukangimele. Umbuso wakho ke sevele uNkulunkulu ususile ke kuwe. Your impatience dzadzewethu. Lokufuna kutendela, kutilwela, lokufuna kuprova. Samuel says, kuba umane wangimela bowutawusima umbuso wakho. But because God is a faithful God. Nawufunza la sifunze khona. Waqhubeka Samuel so waba nalo lithuba lekumhola Israel. Lida besakhulumile ukuthi ngiyatisola ngekwenda Sawula abe inkosi. Asimcele moya ongcwele. Asiside uNkulunkulu angatisoli ngathi. Kunetindvo uNkulunkulu la kuphetona mfundisi bamngomezulu. Akabaphi labanye. Deliberately. Ungavumi nakancane ke nangalinye ilanga athi ngiyatisola. Lasifunza khona uyekulwa phinze so hola impi yaIsrael. Ushito yena uNkulunkulu faithful God. Yasithanza uyasipha emathuba. Uthi ithi order kill everything and everyone. Bulalani konke leniyakukhanza nibulale bantu bakhona nibulale tifuyo tabo tonke. Wevani umuntu atidwalele wena. Bakubulala labakubulala. Babeka lokukhuluphela eceleni. Chamuka Samuel. Akabongwe uNkulunkulu. Because noma ungadwala kangakanani dzadzewethu iba khona le conscience lethi wena ungifakazi ukhona uyakhuluma uNkulunkulu waqhamuka phinze Samuel wathi hawu Sawula ibe wabuya netinkomo netimbuti takhona ngisho inkosi yakhona agagazange bayibulala. Aqhamuka Samuel uthi kanti uthidene uNkulunkulu. Liphuzu lekuqala lekubonakala ukuthi intombatana isahambi naNkulunkulu. Phuma emagama lamnanzi kungene ingane. Phela lena kwaba impendulo yaSawuli. Wathi engane sikubulele konke. Lokhu lesibuye nako ngilesiyokwendela uNkulunkulu umhlatshelo. La kade uthi khona uNkulunkulu uyajabula yini? La kade uthi khona Samuel uNkulunkulu uyajabula yini ngemihlatshelo yenu? Sabathathu. Waze emlonyeni wakho kwaphuma engane. Asibuyele emthandazweni sithathu. Asibuyele kuNkulunkulu. Yaze inkulumo yakho yathengana naye. Awumkhulumisi ngani enganaye akangikhulumisi. Waqala yena enganaye akangikhulumisi. Awumphakeli ngani enganaka kuhle. Awumbingeleli ngani yena wabhalwa yebo yini. Ukhulunywa likholo ungacabanga sikhuluma lehedeni. Khuluma iliholo lelikhulu. Yeba winini.
Mhla kuyawusuka uNkulunkulu kunebantu la ngaphandle lothi angakhuluma uthi vele wena ukuthi lena ngisiye kuyiphendula. Le tone le please. Nakathi nje umuntu emake uyathi kusakakhulumi nawe. Ngoba sigaba sakho sisangithi emake. Ngaphandle ngathi emake na inyoka kuyevakala. But nangabe nje angaddress athi emake hayi akasho kuwe. I-order ithakathi make ncesi cela kubuda. Uma ngabe sekusuka emoya ongcwele kuphuma onke lamagama la yolisiwe na ukhuluma siva ungathi uyasethuka ngoba one sowunelulaka awuyadlavazisa nje. Sukile ke emoya ongcwele lokhumbutana ukuthi Saul uphendvula kangaka uphendvula because sekungene ipride ake ngikhulumeke ekuseni wasuka moya ongcwele kushitonine nathi kude indzawo lehlala ingenalutho wasuka moya ongcwele uyahlala moya lomubi a harmful spirit and evil spirit lesitakwenza ube defensive lesitakwenza ukhona uve ungathi uyadilwela uve ungazi ukuthi batange ndani enganaye akaxolisi nami ngengicolisi Ngakwenda nje mathenjwa naso uhlubukile singeke sethuke kodwa na usakholwa uyabuyela nje utende silima uthi ngiyaxolisa la ngikone khona igama lenkosi malibonga once wasuka usukile moya waNkulunkulu usukile kusawula kwangena moya lomubi akabongwe uNkulunkulu kuthi the kungasuka moya longcwele kwangena moya lomubi wase sengemaboma uNkulunkulu kwafuneka kulandzwe Davide. So uyaphi David utongena esigodlweni utodlalela Saul luhabo. Inkosi leNkulunkulu asawuthethe moya wakhe wawufaka ngamashi kuDavid wazi wathi ngithole umuntu wenhlitiyo yami. Wena ucabanga ukuthi David is not safe there. Hayi David uma preliminary stages uyeta kulesigodlo mane kwanyala usadlala lahabhu udlalela inkosi lene moya lomubi. Kodwa kahle kahle inkosi yakusasa. Ligama lenkosi malibonga. Utawudlala lelapho sekubi. Thina nawe besicabanga ukuthi uhlushiwe David nakayawulusa ebuntwaneni he was being given an opportunity to practice. Nekulolonga live lakhe ngoba khona la tawufuneka khona. Kungakona sasesigodlweni nakatatatela he knows what to do. Enikuthiwa bethe ngalidlala lelapho. Athi mana njalo Thixo bese uyehla moya lomubi longene kuSawula kudlala bani lokungiyena tawuthatha nalo bukhosi sandleni sakhe ngavumi kulahlekelwa ngumoya ongcwele ulahleke konke Thixo ningavuma sithandaza lokunye lokubonakalako kuthi moya ongcwele sewusukile ntombadaneni kuba ngemanga lo sikholo mfati nje siqomqomo semfati lesingaka mangakhe Saul says nasabutwa kuthi kukhalane emva kwakho ephela uthi ngulamabutho uyanaka ukuthi noma ngabe kwakumabutho phela kwakuselungelweni lakhe kuwatshela ukuthi kuthiwe asibulale konke kuyabse nasesikubutha uNkulunkulu kuphile ebandleni lakho uyiasset mamkhokheli wakho watiswa nguwe watiwa nguwe unakwa nguwe endlini yasemission kudla wena uyacontributor kakhulu konke uyahlabela uyaasharisha wenda konke kodwa indlela lofuna kuncengwa ngayo mhlaso uyawufuna kuncengwa bokwathi ukuthi kukhona lokusukile kwahlala lokunye ngoba nalokuncengwa nako kungiloyinye indlela ekukhombisa ukuthi akasekho uNkulunkulu ngoba bomakela abangancengwa bathi your wish is my command bomangela abangancengwa noma kungahletshwa abana bekho lapho akusibo laba labashaka ukuthi uvile yini ake bangadiva ngawe may the Holy Spirit in you akukhumbude ukuthi this one ayisuvakala njengawe uyathi mina kube ngiyasaba ukuthi kuvakala endzaba ngisaba ngisho ekuthiwa nakushoniwe ngiyasaba nje kusho ukuthi ngamane ngikhuluma ngoba nami sekuvakala seyisephepheni
lo muntu angakafi yala difakale ngawe uvile kuthi indvodza yakhe ihambile demakholo uvile kuthi akuhambi kahle kakhe ake ubinze nje naso uvile kuthi akuhambi kahle yehla na ungakhona ukwehla khuphukela kamereni lelisedulo uthi nangiyalo mndeni Nkosi ngusonzeta kuwe ngima nalo babe ngegama lika Jesu ngima nebantwana ngegama lika Jesu qinisa lo mfadi ngegama lika Jesu ngiyangidoncenga botsatwethu point lami lekugcina lelikhombisako lokunye isono bekufanele ngicale ngaso sono if there's still some sin in your life sin and Holy Spirit sin and God can never coexist akuhlalelana ngemandi nemafutha unless sekubilile sono empilweni yethu siyamkhweshisa simakade siyamkhweshisa moya ongcwele simbekele ekhashana ngicela kunigcela bazalwane namuhla simane sonke sibuyele kuNkulunkulu sihambeni siyophendvuka vuma ngiyavuma izono zami mine angikukho yavuma izono zami ke ngiya vuma izono za ukhona inlosho njalo angikho disobedience sin disobedience kungamlaleli uNkulunkulu pride lies nako konke kuyamxosha uNkulunkulu uthi soul as I conclude ngisabela abantu ngase ngiyayekela abe athi the Proverbs wakhuluma Solomon inkosi leyayinjikile naleyihlakaniphile kwengconke emakhosi wathi kwesaba uNkulunkulu qala kwakuhlakanipha if we are seeking wisdom as ladies sakusaba mina njengamakwa kaWorum nakudakwendeka sihlangane ungekho endleleni lekahle usungisaba ngide elizulu nami ngisebentela kufika kulo lekama lenkosi malibonga ngesabela abantu ngicela sisuse kwesaba kwethu lo kwesaba akusiye lo afraid lo afiye. May we obey God, may we be obedient to God, may we revere God ngalenye indlela mesabi bantu kungako nangabe bekuthiwa ukhuluma wena nase kukhulume loya hlonipha loya yekela laba ngema ngetinyawo takho as we pray ibachaswe mina ngiyamvuma Jesu kengi izono zethu asikukhothanga ngiyavuma izono sami angikakukhonzi kahle simaka asikukhothanga kwemoyeni wethu emoyeni wethu antusisi may we pray but ngiyamcela nangilothi Nkosi nangumene ngahawukela cela kuthandaza namunye nababili labathi Nkosi ngamcime moya wakho kimi bamane bagijime bede ngephambili
Nabalathi, after all has been said and done, sekwenteke konke manje njengetinyawo botsatsethu. But it's okay linele nifike kuqala labafika kuba ufike beme ngetinyawo sitokhona kubamba isikhathi. Ngicela kumcela nangilothi Nkosi, nginekunga understand ukuthi kwendekane empilweni yami. Uyathi kungendeka kukhona indvo lekhweshile. Moya ongcwele, restore the joy of your salvation empilweni yami. So wakho umsebenzi liseli bachazwe lona ibachazwe ikamala liseli bachazwe ibachazwe ikamala Hallelujah, Hallelujah. hallelujah. Siyakholwa. Babe siyakholwa. Uyibekile indlebe yakho. Uyibekile. hallelujah. Uyibekile indlebe yakho. Uyibekile. Indlebe yakho. Asiwavalene emehlo ethu. Divumele letinyembeti. Nkulunkulu ubona inhlitiyo. Sine sibona tandla takho letiphakeme. Sine sibona kuma kwakho laphambi kwethu. Kahle kahle ume phambi kwesihlalo saNkulunkulu. Ngegama lika Jesu. Babe sima phambi kwakho namhla emini. Sitowuvuma Nkosi ukuthi side lomunye uNkulunkulu. Sitogcizelela ukuthi side lomunye Babe. Sitotibongela uNkulunkulu silibandla lakho. Sibandva bakho lababuthakathaka. Siyavuma sikendi kahle. Ngalesikhulumile nalesingakakhulumi. Moya ongcwele simjabhisile. Ngalesikwendile nalesingakakwendi. Wena moya ongcwele sikujabhisile. Sime maphambi kwakho Nkosi siyatibongela. Elithuba lekuphendvuka. Lelithuba lekubuyela kuwe. Emalanga ekuthiwe kuhambe emhlabeni angakefiki. Siyatibongela luthando lwakho. Siyatibongela kusinakekela ngalendlela. Usho washo lobhala kahle. Wathi wena usati kangcono. Nangitsatsi nangumnakethu. Ume phambi kwakho Nkulunkulu. Tindzaba letimembi kwakhe uyatati. Ngiko lokunye lokumenda lohubo licime. Sengiyathandaza Nkulunkulu wethu longcwele. You alone our restorer. You alone Holy Spirit our advocate. You alone our comforter. You alone our counselor. You alone our guide. Babe wethu longcwele buyisela injabulo yensinziso yakho kithi. Dala kungamunye nangamunye wethu inhlitiyo lehlandekile. Siconza kahle Nkosi ukuthi indlela lesingakukhonda ngayo singakakhondi ngenhlitiyo lehlandekile. Sicolele uNkulunkulu la singakendi khona kahle sithethelele emacala ethu. Ngavumi siye kubhujisweni. Vumi. Babe. Ngavumi moya ongcwele siye kubhujisweni. Moya wakho Babe ungeta msusa kithi. Sikhala njenga Davide.
Dinyeta le Timothy ala kwendlula. My expiry dates atwa sengcile. Kodwa ke ngci ngoba moya simcimile. Simfaka ngcono Paula. Nakathi moya singamcansuli. Namuhla babe siyaphenduka. La sone khona sithethelele. Vusetela luthando lwethu kuwe. Sithene ukhuluma nelibandla lasendulo. Wathi thine nawe sehlukana lamana usangithatha. We love you, Lord. We adore you, Lord. We lay our lives before my head. My head. Moyo ngcwele vumbeli mnandi moyo ngcwele sibuyise babe sibuyisele enzandweni yakho uNkulunkulu sibuyisele endleleni yakho uNkulunkulu indlela losibekele yo align us oh God with the purpose that you have ngetimpilo tethu. Teach us to be quiet la kufanele sithule khona. Sifundzise kubinza la kufanele sibinze khona. Uvela ushilo wathi anothula nina mina ngisanilwela. Take over, Holy Spirit. Take over our advocate. Take over men wethu. Take over twala lensinziso yethu. Take over. Babe. Umuhle. Awufuni sekubhutshisweni umuhle. Sibonga babe. Siyavuma. Thela umoya wakho lo ingcwele ethi kwethu. Vusa umoya wakho. Vusa umsebenzi wakho etimpilweni tethu. Sisaye emakhaya, sisaye emabandleni kusasa. Babe vusa wakho umsebenzi akusikolula. Kodwa live lakho Nkosi liyagcizelela ukuthi ni wena wapha David kuncoba yonke indzawo labehlasela khona. Siside uNkulunkulu nalamuhla. Siyakuthanda babe. We love you, Lord. We lay our crowns before you. We lay our lives. We lay our lives. Kutelenye indzaba Nkosi lekubonelelwa labangcwele bakho kuyo ngaphandle kwale. Kude Nkosi indzawo labangibakho baphiwe amandla ngaphandle kwale. Live lakho Nkosi lithi akusiko ukuthi live lakho selehlulekile. Ngithi Nkosi sehlulekise moyo ongcwele etimpilweni tethu. Ngithi Nkosi asikamfakazeli uNkulunkulu etimpilweni tethu. Impilo tethu atimkhombisi Kristu kuze kube kunyalo. Siyavuma uNkulunkulu wethu longcwele. Silingisa David lwathandaza lo umthandazo wekuvuma. Thandazo wekucela kuxolelwa. Sidibeka kuwe uNkulunkulu. Nase sikhulume kuwe. Wena wethembekile futhi ulungile. Kude lokungendeke kuwe. uNkulunkulu webantu bonke konke kuwe kuyendeka. You are not a man that you should lie. We are not even a son of man that you should change.
uyethembisa yini ungabe usafeza. Namuhla Nkosi, we declare total dependence on you. Uthena ukhuluma ngaZakaria yawutshela Zerubabel wathi ngeke kuye dikhwepha, ngeke kuye ngemandla, wathi ngeke kuye nga anything kodwa kuya ngamoya wakho. Sikhulekela lo moya wakho. Sikhulekela kuba ma hostesses, oh God, ma hosts alo moya lo ngcwele. Hlala kithi Nkosi, nathi sitawuhlala kuwe. Thandazo wethu even as we leave this place. Chubeka Nkosi usiholele edwendweni lokuncoba. Chubeka moya ongcwele usikhulekele. Bamba sandla sanangitsatsi wethu. Uthithe evini lakho, let everyone who's weak say I am strong. Thank you for the strength that you are giving here right now. Thank you for the strength that you are giving this young man, Pastor Lolphahla, ngegama lika Jesu. Uthithe wena, let everyone who's blind say I can see what the Lord is doing in my life. Ganjalo nalonga nalutho akavume athi I am rich. Sicebile Nkosi na ungakithi. Fula emandi yatholakala endleleni lesihamba kuyo. Yingci nje nasihamba nawe. Kude tindzaba letitawuma for as long as wena ungakithi. Kude tifo letitawusehlula. Kude ngisho tintitimo teminyaka. Ngiyathandaza Nkosi namhla Ndzambama. I pray for this one young lady. Lesolo acela imbeleko kuze kube namuhla. Babe, grant her the grace to conceive. Ume altare lakho nkulunkulu lakushintshwa timo khona. I thank you, my Father, that you are opening her womb after such a long time. Ubeluhleko naye wena lo wapha Sara luhleko, wapha Hana injabulo. Emukela kuvula kwesibeletho sakhe. Mbusisele nangilotha ngabamba bese kuyonakala. Holy Spirit, take charge. Lolokta ubanjwa this time around akunakonakala. I refuse the report from the doctors. Angali Nkosi yebo nabo benza umsebenzi wabo. Kodwa nguwe wethu inyanga enkulu. Kunalo lalo phethe prescription. Noma lo phethe inkulumo yokuthi une cancer. Akalungele kuyoshiswa. Babe, wewedwa consuming fire. You are the sweetest perfume. The cells that are not wanted in her body, ayasha right now. Ngegama lika Jesu, ngengadi ya Jesu siyehlisela tikwakhe. Ayasha lama cells lasaphakeme langafuneki ngegama lika Jesu. Wena uNkulunkulu asina umela khimo, simela umlilo loqothulako, umlilo wamandla, umlilo weqiniso lovela kuwe, wehlela kuye right now. Noma beyelibele noma beyesibelethwa singenelani kodwa sathi kuthi wena wethwa lobonakele entsabeni Elijah bhekene nebaprofeti wehlela kuye right now. Your birthing agent is taking charge. Ngegama lika Jesu. We send this prayer, oh God, to our sisters and daughters etibhedlela nasemakhaya. Nabo kanjalo Nkosi baphathekile. Khona bebafuna kudaba kakhona. Abanye abadi uNkulunkulu kodwa livi lakho lithi you sent your word and healed your people. Namuhla, a mighty warrior, we are great in our battles. Jehovah is your name. Don't get it for Nkosi. Let ngaba khona Pastor Lolphahla.
siyadehlulekisa ngegama likaJesu. Dingaba nemagama lamakhulu kuthiwe bo hypertension, kuthiwe bo asthma, kuthiwe bo sugar diabetes. Sine sathi ligama linye. Jesu, Jesu, Jesu. Gama elihle. Simemeta lona namhla ekuseni etimotweni tabo sebahamba. Simemeta lona etindleleni tonke labahamba khona. Emibhedzeni labalala kuyo, kubosofa labalala kuyo, labahlala kuyo. Sicitha ingadi ya Jesu. Khuluma lokungcono kunengadi ya Abela. Ngiyala babena nangumshado lo on the rocks. Ngiyawulanza ngegama lika Jesu. Lalela ke Satan, susa tandla takho. Ela kugcizelela uNkulunkulu emagama lakhulunywe ngumkaPhilathu endulo. Abhalela umyeni wakho wathi susa tandla takho endzabeni yalomuntu akanaqala. Ngiyathandaza Nkosi. Tandla talomubi tiyasuka kule mishado yalabo dzadzewethu. Tandla talomubi tiyasuka kubantu ababo. Tandla talomubi tiyasuka emakhaya abo. Tandla teletimbi tiyasuka tika Sathane kubayeni babo. Ngisho kubakhwenyana babo, ngisho mandvombadana abo. Labafunza kona labasengakafunzi. Bantu abalaba abekho ku gangsterism. Bantu abalaba bajoin indzawo, bajoin order yasekhaya ezulwini. Sesiyabalanza, siyabanqanza emoyeni yonke lethe chitha isaka. Sifihlele bona uNkulunkulu. Ngenxa yezwi lakho na ngenxa yegama lakho. Labanye balabo dzadzewethu basebenta uNkulunkulu. Qhubeka ubaphe kuthoba nekusupport abaphathi babo. Bakwende ungathi bakwendela kuwe uNkulunkulu. Labanye balabo dzadzewethu bathi inhloko emisebentini yabo. Bakhulekelela inhlakanipho uNkulunkulu levela kuwe. Kunalaba ufunako lo msebenzi. Mhlabelela uthi uvula iminyango levaliwe. Wena wedwa umafunga angajike. Uyethembisa enungabusenda. Wena wedwa uNkulunkulu wethembekile. Vula laba apply khona. I pray ngegama lika Jesu. May calls start coming in. Dingingo let babita kuma interviews. Dingingo let babita emsebentini wabo. Siyatemukela ngegama lika Jesu. Lokulosipha kona Nkosi namuhla. Ding 29 enyangeni ya March emnyakeni wa 2025. Siyakubhala Nkosi kukhalenda. Siyakwemukela. Nako konke lesingakakuceli. Ngepha wena lo watiko ukuthi siyakweswela. Sina sesikhulumile Nkosi. Sathi uma abantu bathembele mahashi nembi, bathembele tinqole ntembi, sina sethembe wena. Shokahle umhlabele lathi masingajabhiswa. Thatha luthumo uNkulunkulu. Even as we leave this place, luthumo lonke lungelwakho. Ingadi imlo yonke ingeyakho. Emandla onke ange akho. Bring back the smiles upon their pretty faces. Energize them again, my Father. Bavusetele lingekhathi labo. Let that kanyula lengumoya ongcwele lengekhathi kubo. Dibane dabo dingete dacisha. Babe siyathandaza. Susa ipride kithi. Susa sono, xolela sono sethu. Ngegama lika Jesu. Babe umuhle. Let your Shekinah glory continue to envelop each one of them. Hambe mbi kwabo, hambe mva kwabo, hambe maceleni kwabo. Ngiphula imehlo lamabi kubaphathi babo emsebentini. Phula imehlo lamabi emendweni labahlala khona. Phula imehlo lamabi emimangweni yonke.
Dichitho tonke labathele ngato uyabacleansa wena right now. Asat next sina, asat next sendiwa njani kodwa siyakwathi ngoba siphile eveni. Konke Nkosi la kwafihlwa thombe dabo khona. Sithumela umlilo kaJehova. Ngoba ngephasi kwelitshe imigodi yonke labambelwe yona. Ema data abo lekuthiwa bayawungcwatshwa ngawo siya reverse Nkosi ngeke kunwendeke. We are not even saying, we are not sending anything to the sender ngoba sethembe wena kusiphinziselela asitilweli akusiko kwethu kuqalekisa. Kodwa laba Nkosi yawavala lamadliza labavulelwe wona. Babe siyabonga. Shisa na indzawo la kubekwe isithombe sanangitsatsi wethu. Shisa na indzawo la kubekwe ligama lakhe khona. ngegama likaJesu. Shisa na indzawo la kuthiwe akanawuphumelela khona. Jesus. Nala sekubekwe lo mshado wakhe khona ngehlulekisa. Hlulekisa. Jesus. The Lord is our shepherd. Jesus. And because the Lord is our shepherd, we shall lack nothing. Thank you, God. Jesus. So sondlile ngelivi lakho. In the mighty name of We are stronger now. ngegama likaJesu. Ngoba wena ungakithi. Thatha indzawo yakho baba. Thank you, Lord. Ngegama lika Jesu. Thank you, Jesus. Hallelujah. Asimshayele tandla sisahlala phasi bazalwane. Akwenze Zulu. Asimeni ngetinyawo sitomukela sibusiso. Akwenze Zulu. Oshincho. Mati phakamisa tandla takho. Grace and peace upon each one of these ladies, my God. Keep them safe, Baba, in the hollow of your hand. Bless them going out and bless them coming in. Continue to place that open door before each one of them that no one shall ever shut. Siyawemukela lo mhlolo ngoba uNkulunkulu wawo lo wendako etimpilweni tabo. Siyabonga Baba ukuthi we are safe ngoba wena ungakithi. Baphakamise uNkulunkulu wethu longcwele yala nabo. Indleleni labahamba kudo ingadi yakho Jesu icithwe emgwaqweni. Emabhasini emakhumbini nasetimotweni. None of these ladies shall be in an accident. Kanjalo netihlobo tabo ngegama lika Jesu. Emakhaya batawukhanza kusele kahle. Nalabatakukhanza kungakasuki ukhona wena uNkulunkulu. Babe siyabonga.